Ikaze ku makuru avugwa hirya no hino mu karere. Reka duhere ku nkuru yo muri Uganda yaho umusirikare yishe batatu akomeretsa abandi. Ni mu gihe kandi muri iki gihugu cya Uganda imodoka y'umupadiri yagonganye n'ikamyo umupadiri agahita hasiga ubuzima. Tunyarukiye muri Kenya kandi Vice Perezida Rigathi Gachagua uherutswe kweguzwa ku mirimo yishinganishije kugira ngo nihagira icyaba bazabibaze William Ruto bitewe nuko Ruto yamwambuye abamurindaga. Aya namwe mu makuru tugiye kugenda tubaramburira akantu ku kandi ntujye kure. Umusirikare wo mu mutu udasanzwe y'ingabo za Uganda Peter Boni Emi kuri uyu wa 21 Ukwakira 2024 yarashe abantu batandatu yicamo batatu. Abishwe ni Florence Ajaro y'imyaka 16 y'amavuko, Akidi Santina y'imyaka 52, Sande Apio w'imyaka 19, naho abakomeretse ni Charles Kidega, Janet Apio na Blessing Agenooti. Ikinyamakuru Daily Monitor cyatangaje ko abantu barasiwe mu gace ka Paimor mu karere ka Agago mu birometero 15 uvuye mu kigo cya gisirikare Pute Emi akoreramo. Bivugwa ko iki cyaha cyaturutse ku makimbirane Pute Emeni afitanye n'umugore we, kuko ngo yari akiryamana n'umugabo babyaranye umwana muri Paimor. Ubuyobozi bwasobanuye ko uyu musirikare yagiye muri Paimor ashimuta uyu mugabo uryamana n'umugore we, atangira kurasa ku bagerageje kumukurikira. Nyuma yo kwica aba bantu, Pute Emeni yahise atoroka, gusa polisi n'igisirikare bikomeje kumushakisha kugira ngo agezwe imbere y'ubutabera. Umuyobozi wa Gago James na Binson Kidega yagize ati, muri iki kibazo twabuze abantu batatu, sintekereza ko ari bwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo. Igisirikare na polisi biri kumushakisha, azagezwa imbere y'amategeko naramuka afashwe. Imirambo y'abishwe yajyanywe mu biruhukiro bw'ibitaro bya Dove Ambosori Memorial biherereye mu majyaruguru ya Uganda kugira ngo bikorerwe isuzuma. Tunyarukiye no mu gihugu cya Kenya, Perezida Ruto yashinzwe kugerageza kuroga uwahoze ari Vice Perezida we. Vice Perezida wa Kenya wegujwe n'inteko ishinga amategeko Rigathi Gachagua yashinje Perezida w'icyo gihugu kumukandamiza no gushaka kumwivugana. Avuga ko yarenze ku masezerano bagiranye ubwo bajyaga ku butegetsi muri 2022. Akimara kuva mu bitaro yararwariyemo bya Karen i Nairobi, Gachagua yavuze ko yizeye Ruto ariko we akamuhemukira. Gachagua yanahishuye ko yarusimbutse inshuro ebyiri ubwo hari abageragezaga kumwicana mbere yuko yeguzwa n'inteko ishinga amategeko. Ati, ntabwo ntekanye. Kuwa 30 Kanama abapolisi ba Maneko binjiye mu cyumba cyanjye i Kisumu. Umwe agerageza gushyira uburozi mu biryo byanjye ariko twarabitahuye bituma mbasha kurokoka. Nagombaga kwicwa n'uburozi. Yakomeje agira ati, kuwa 3 Nzeri muri Nyeri umukozi w'ibiro bishinzwe iperereza Nesi yaraje agerageza kuroga ibiryo nari nateguriwe n'abayobozi ba Kikuyu. Icyo kirego nakigejeje kuri Nesi nsaba ko umukozi wari wahawe inshingano zo gukora mu biro byanjye ko yagenda. Nyuma y'uko ibyo kugerageza kunyica byanze, nibwo hatangiye ibyo kunyeguza ku buyobozi. Umuyobozi yavuze ko we yizeye Perezida William Ruto ariko akamutenguha. Ibi ni bimwe mu byo Rigathi Gachagua yakomeza agaruka hanyuza mu bitangazamakuru yuko William Ruto atamubaniye kandi yaramubaye hafi mu kwiyamamaza kwe. Ati, nizeye Perezida William Ruto, abaturage b'agace ka Mount Kenya baramwizeye. Ubwo twiteguraga kujya ku butegetsi nta wundi wamwizeye, ni njye njyenyine wamwizeye, tubyemeranyije mu magambo gusa kuko turi abakristo twajyaga tujyana gusenga. Nizeye umukristo mugenzi wanjye ko atazangambanira cyangwa ngo agambanira abantu banjye. Gachagua yakomeje avuga ko nubwo William Ruto ari umuntu yizeye cyane, hashize umwaka agerageza kumugambanira mu buryo bugiye butandukanye. Yagize ati, muri uyu mwaka ushize ibintu byari bikomeye, ariko ndi umuntu udacika intege, umuntu wihangana. Ibyabaye kuwa 4 kweguzwa ni ibishimangira akarengane n'itotezwa maze umwaka nkorerwa.
Gachagua yavuze ko aho agereye mu bitaro ku wa kane ushize abantu ba Perezida Ruto bahoraga bahamagara ngo bumve niba yaba yashizemo umwuka. Ibi ni bimwe mu byo Rigathi Gachagua ari kugenda agaragaza ihohoterwa akorerwa ndetse n'akarengane. Gachagua yavuze ko atotezwa azira kubwiza ukuri ubuyobozi buriho. Yatanze urugero rw'uko yarwanyije iteka rya perezida ryo gukura abantu ku butaka bwabo buri mu nkengero za Nairobi. Yatanze n'urundi rugero ko yarwanyije ibyo kwegurira abahinde ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta. Ku wa kane w'icyumweru gishize nibwo Sena ya Kenya yafashe icyemezo cyo kweguza Rigathi Gachagua ashinjwa kutubahiriza ingingo zitandukanye z'itegeko nshinga nk'uko yari yarabirahiriye. Gusa ku itariki 18 Ukwakira 2024 urukiko rukuru rwa Nairobi rwahagaritse by'agateganyo icyemezo cyo kweguzwa. Reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Umupadiri witwa YISHE Byamugisha wo muri Arkidiocese Gatolika ya Mbarara yitabye Imana azize impanuka ikomeye y'imodoka ku cyumweru tariki 20 Ukwakira 2024 nk'uko amafoto agaragara mu binyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda birimo icyitwa Informa bigaragaza ko iyo mpanuka yabereye ahitwa Ibanda yari ikomeye, aho imodoka ya padiri yacikaguritsemo ibice ibyuma bimwe bikajya ukwabyo. Icyo kinyamakuru kiragira kiti ni icyumweru cy'agahinda, aho mu masaha ya nyuma ya saa sita yo ku itariki 20 Ukwakira 2024 muri Arkidiocese ya Mbarara habaye impanuka yatwaye ubuzima bwa YISHE Byamugisha wari padiri mukuru wa paruwazi ya Nyabuhikiye yo mu karere ka Ibanda. Uwo mupadiri ngo yakoze impanuka ubwo yarari mu muhanda ava gusoma misa. Imodoka yari irimo igongana n'ikamyo mu muhanda uva Kabagoma mu karere ka Ibanda mu gace ka Mbarara. Padiri wa YISHE Byamugisha yari amaze imyaka 6 muri ubwo butumwa, aho yahawe isakaramento ry'ubuseseridoti muri Nyakanga 2018.